ආත්මය නැගිටලා යේසුගේ නාමයෙන් තොර අනගරන්නේ කාලේ හක්කත්වව තියෙන ආත්මය ගරිමේනියම ස්වරූපෙද කාලි ගරිමේ ආත්මය ඒ ස්වරූපෙ ගනි යේසුගේ නාමයෙන් ධම්මේ සලියයි එළියට බලන්න තායාපිය කාලි හක්කත්වය යේසුගේ මෙතන යේසුස් වහන්සේ නිදහස් කරා නම් කාලේ විවිධ ස්ථානවල සුවයන්වල දීපුවා சுகமளிக்குமாறு சென்றவர் கடைசியாக කියනවා சொல்லுவார்கள் මම අතන මෙච්චර කාලයක් හිටියා நான் அந்த இடத்தில் அவ்வளவு காலம் මෙතන මෙච්චර කාලයක් இந்த හිටියා இடத்தில் அவ்வளவு காலம் இருந்தேன் ආසමත කිසිම නිදහසක් නැහැ எனக்கு எந்த ஒரு விடுதலையும் இல்லை ඒ වුණාට දන්නවද ஆனாலும் உங்களுக்கு தெரியுமா අනාගත වක්තුරු කියන්නේ தீர்க்கதரிசி என்பவர் ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුඛයයි தேவனுடைய வாய் වක්තුරු අවකරතකොට தேவனுடைய அவர்கள் கட்டளையிடும் பொழுது යක්කුන් බැහැගිලා ඉන්නේ பிசாசுகளை கொடிந்திருக்க முடியாது ඒ නම් එක්කම කියලා යන්නේ அவர்கள் பெயர்களையும் சொல்லிவிட்டு போவார்கள் ඔය බලන්න நீங்கள் பாருங்கள் ඔය යක්කු වැටෙනොත් සැහේ මට මේ වෙලාව දෙන්නේ ஒவ்வொருவருக்கும் நேரம் கொடுக்கிறது මට කැමති නම් විතරයි එකෙක් දෙන්නෙකුට වලු කියලා කියන්නේ එතකොට තන ගහගෙන එනවා விருப்பம் என்றால் மாத்திரம் சொல்வேன் දිව්‍ය සුව කිරීමේ දේව මෙහෙයන් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 9:30 සිටත් සෑම ඉරු දිනකම සවස 3:30 සිටත් පැවැත්වේ. විමසි. ස්ථානය අපගේ සුව මෙහෙයන් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වීමට දැන්ම අපගේ CGC YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර සක්‍රියව සිටින්න.